Talo fatu talo follow Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le folau, alo mai o talo le aso lua. Ua tatau ona le to e tā pātu si folau o tangata o lo o whewha i le vau au se tālia ma New Zealand. A o tapena le malanga mai o le pāle mi o au se tālia i New Zealand le vai aso nei, Anthony Albanese, o le tālo sanga lea le pule sili o le Australia's Tourism and Transport Forum, Margie Osmond. Fai mai le pule sili, o oi le taimi wa tatau wai ona va ai ma wha ata ai i meto tia nei. O lo o whaia fo ia isia tunu o ma o lo o manuia. O se whainga o lo o whai mai ua lava le whainga o lo o wha o ngā ai fō ringa e wha amaoni ai. E le to e mo o mia se tusi fo lau. O nisi lava pepa wha amaoninga po boarding passes. Ma ele ngata o le a whainga o fia ai whewa inga ai o le a wha asao ai ma le taimi. A o wha atala sanga i le vainga o turisi le neiso inga mo pate se whewa i le vawa tunu e lua. Wa sa wai ma le talo sanga. O lo o mana na o e wha ataita ai i le wha ai ungo le tau sanga le nei. Ai a matalo ia i le tausanga a sau. O le malanga mai o Albanese le vai aso nei o se whainga malanga o le asami e tau nu unga manuia o le mafutanga vāvala lata ma New Zealand wa ausia. I le tuanai, ai mai se fuafuanga mo le anga i luma. Ua a mata le petition, po le talo sanga loa ia whaia se tasi o whaila fumanu Canterbury, e wha atalo sanga i naile malo, ia wha au ngana o le wall o lo o maua mai fulufulu mamue. O se talo sanga wasa waile mai a whai o le wha ai ungal matanga luenga wa onga. O le asau mai Amerika ka peta nailoni po le nylon, e wha a ka peta ai le whai tau se lau o whale a onga inu itua. E le ifia i aile au whaila fumanu inu itua, o na o lea e ngau wala tau pisinisi. Whai mai ai Angie Blair, o le e whaila na pā mamue ma o ia fo ina amataina le petition, e le malamalama i le malo, pe ai se awa filifili ai. E ini vesi i pisinisi Amerika e wha atau mai ai, a o lea sili atu ona le leile wōlolo o sau mai fulufulu mamoe i nei. Ma o lo o mo o mia fo i le tau wha aulaola o pisinisi i totonu a New Zealand. E lata i le lua awhe tangata wa sainia le petition le nei, ma o lea fo i o le awha au o i le minister. A o wha atali e la se tali mai le minister, mai le matanga luenga wa onga, wa whai mai e le ai ma se pisinisi i totonu a New Zealand e ngao sia ka peta nei, ma ai foi o lo o ngao sia mai fafo. Ua le to ia se sa olotonga e whai malanga i tangata anu u Vanuatu i Peretania, ma o se wha anoa noa ngā tele, i le malo o Vanuatu le wha amuta e au noa lava manisi tala noanga. Ripoti o le ua whailoa i le minister o le vai fafo o Vanuatu ma le haiko mesino o Peretania e tala noa le wha ai unga ua whaia nei e Peretania. Mai le minister o le vai fafo o Vanuatu, o le alava i tau ma whaila lato whai ngā malo e wha malia ina ai a inga o lo o sauilia sa olotonga e pe ona whaia ai e le Unia Europa. O le lave o le mataa upule nei, o lea ele o to iai Peretania le uni. Ma o lea fo iwa ave e se le Council a le Unia Europa le sa olotonga lava fo i tasi. Na ia tu ina mai ia Vanuatu e pio nalo ia i le masino o Februari. Peita e se tali mai ale suia Peretania, tu sama reporti a leitio a New Zealand, e le wha apea a mea e le o le leifeinga wha apaa anga i le vawa tunu e lua. Peita ai, o se wha unga wa whaia e le ngata o pui ngō tua oi. Ai ona ua iei wha amao ninga o le anga wa ai o isi o tangata ia Vanua City Seni, ma o nisi o ilatou nei, e ono la matia i le saunga le mua o tangata Peretania. O la sasfulu iwa le masina le nei, na aloa ia i le suinga wa whaia e Peretania. Mali liu wha atasi le auso to alua ono le wha lavalave tau ta avale na tula i maile amatanga o le vaiaso le nei, i lunga o le motorway. O ila ua nei na wha amauti no mai ana nafi e leo. O Justin ma Jason Keith, luas fulfitu ma le tolu sa fulu tau sanga, o Fielding, mai leo, na mali liu wa ilava i le nofuanga na tupu ai le wha lavelave. E le o whaingo fia ia vaa ila ua nei o lo o maitanga uma, wha apea whanau to o lima, le motu sia wha afua se i o mafutanga. Wha iei fo imalsa i linga se leni, e ala le give letter o le fesoa soani ai i a inga ma whanau. Matala wha aiu, e o mai le tau nei, e le i maua lava ian fei bau, e ui o lewa tu la i le tuotasi wa mōlia le wha masinonga, i lona ave wha malo si o le tina. O ian fei o se tangata wha atau whale i kala estete, fastful whātau sanga o lewa tasi le vaiaso, talu ona le iloa. I so e ngā nafi, o lewa tolu whale so e leo i kala estete, masalo mia, e fe so o tai ma le iloa ian fei. Mo le ali i limas fulua tau sanga wa mōlia, o le ana sai mai e leo il malai wa lele, ma e leo mawhaiona wha ai lo na ingoa, ma tau fia pia i lalo wa ai ngā leo. Mai le to alua o le tinao lo tau sa i lia pia, o le umi o na leilo ian fei, o le whainga tā atili fo i lea mō ia, wa pia lo la ua alo tamaitai. Tala nao le nei tai au, manuia le aso.